핵무기 타격으로 서울만이 아니라 워싱턴 지방까지 불바다로 만들 것입니다. Bahana çakul uğraşacak diye. Mama şosa oku uğraşacak diye peleceğim. Ben öyle dedim ben ya. Gidelim ben o western neydi o kulluk neydi o. Gidelim ben o. Öyle ay o. Öyle dedim ben ya. Öyle ay o. Alam dinle bulay hiç ile karttan pul çekip bile mi? Verecek şorata zorlarım. Ananay verecek. İnnikay gelsin pulum verecek yok man. Sen oku uğradıp jeng atak gitti. Günne pulum var ben oğlum sikenim oğlu. Gaydaç işlerini valla. Yapacak mı yine başka oyunlarla? Söz veriyor mu? Söz veriyorum. Yapıştık değil mi? Yapıştık. Söyleyen beni. Hey! Выскочи на минуту, поговорить надо. Не выскочу. Что ты как пацан маленький? Выскочи, поговори. Я не могу, там матушка не пускает меня. Ты мужчина. Один на один долбиться будешь? Вот с ним. С ним, что ли? Да. Нет, я с ним долбиться не буду, он же старше меня. Alo brat, короче, клуб-то дома, ты с нами плюмал, он на гель, давай, горощат. Балда резко. Auyalitame, rotelum vermicelli, gerçi kuvveten affetler auyali. Üstten пересдачу. Пиздец, магни. Ey, sen хуйня ho. Men öldüğümde 6-7'sine mi yaptım пересдачan? Azıcık kellen işlet. Sporlan öldüm. Değil mi oğlum? Bugün puluna uğradığıyla neredir so? Eyvay. O ne uğradığılmadı ay kaka? Eyleme bana. Yeni kaç gayret etsem okum dünyan. O zaman 2 aydan verdi açız bölme. 2 aydan verdi. Tamam dostlar. Tuğu var start etseniz hemen ilerisinin ki. Havada nigga, havada nigga, havada dingsal ya gözü iyidir 9 berdin havada nigga, havada bu kağızlar havada 20-50-100 bu kağızlar kızlardan havadan. Washington D.C. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Heavyweight champion. Boss, he's undefeated in pride at 7-0, 17-1 in his mixed martial arts career. As we said in the opening, he has won 15 fights in a row. And he is the prohibitive favorite in many people's eyes to win this tournament. Now, Pride Fighting Championships held a fan poll to determine the semifinal matchups. Over 20,000 fans voted to see this matchup, Emelianenko versus Naoya Ogawa, and that is why we are seeing these two decide the final participant of this, the biggest tournament in MMA history. Wow. Вай! Куда ты начнёшь? Я плями!